Assalamu alaikum. Bereket TV kanalının katılımcıları, görücüleri. Biz hazır Falmiyon bazarındayız. Navesinasında gürüştürdüm. Bağlarını aytıp berебиз. Jana ошондой эле картошкалардын күнүмдүк турмушка керектүү нерсенин баарын айтып беребиз. Мынакей. Мына жемиштерден баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бул не шатыты деп коебу? Шатыты да? Канча бул? Канча экен бул? Варенье алаттым көбүнчө же компот. 80 сом экен шатыты килограммы. Немече? Сливалар. Жакшы сорттогу сливалар экен. Компот кылып көбүнчө колдонушат. Алманын эле өзү мына урмат көрсөтүп караңыздар мына. Кичинекей шекер алманы. Маңабы, белекпи? Рахмат. Муну санайлычы? Пышканырагыны. Рахмат, белек кылдым. Давам татып көр деп. Килограммы 80 ми? Килограммы 30 сомдон, а? Рахмат. Бұл сливалар 30 сомдон экен килограмм, урмат көрсө, эми биз дагы алдына карай жүрөбүз. Саламатсызбы мына? Канча сливалар? 30 сомдон, а? Килограммы 30 сомдон экен. Малиначы? Малинанын килограммы 85 сом экен. Немече? Билесиз? Неме сатып атасыз? 25 сом. Килограмм 25, а? Жакшы, рахмат. Базар. Falmiyon базары. Мынакей. Койнолор катарына келдик. Assalomu alaykum. Qancha ekan qulqumanglar? 100 сом ekan kilogram. Ikkinchi pishimi pishdi уже? Shakar olmadi qo'yibsiz buni? Olma. Qancha so'm kilogram? 25. 25 so'm ekan bu. Anjir deb qo'yadi, ha? Anjir 100 so'm ekan. Okey, kilogramı 100 so'm ekan. Anjirda pishib turadi. Yaxshi. O'sib ko'rganga berasizmi? Damini topganga. O'zingiz olib berasizmi? Mana o'xshatib, archib jeyverasizmi? Deb seripchidan qarab. Yaxshilarga boshqa so'zlarni beraymi? Boshqa so'zlarni. Vitamin ichida bo'ladi. Buni qovug'i bilan qo'shib yeyish kerakmi? Vitamin öncesinde abladan ko'p jeganda ichida tugi bo'ladigan kichkina fever odamlarni. Yaxshi. Rahmat. Hozir syomka bitsa biz kelib olamiz. Bu den sog'liqqa foydali chiqadi. Kilogramı 100 so'm dedingiz, ha? Qaysi joqda pishdi bu hozir? Sodangizga Alloh beraka bersin. Nimachi tuzumlar qanchadan? So'mlar sotasiz. Qancha deysiz? Ha, men ham shu 90 so'm ekan kilogram. Rahmat. Assalomu alaykum. Pomidorlar qanchadan do'st? Pomidor. Qancha? 40 so'mdan ekan. Bolgarskicha? Bolgarskiy тоже 40. Baklajan 25. Badrancha 3 kg. 100 so'mga 3 kilogram ekan. Qisqasi 40 so'm, 25 so'm, 100 so'mga 3 kilogram ekan. Rahmat. Sodangizga Alloh beraka bersin. Bu joyda darvuzlar. Qisqasi chekeden borin so'raymiz. Assalomu alaykum. Qanchadan shipirlar? Yaxshi aytaversang. 100 so'm ekan. Bereket TV kanalı. Birisi 100 so'mdan ekan shipirlar. Rahmat. Bu joqdan Chesnok qancha eja? 140 so'm ekan qo'yaman. Shabdolichi? Shabdollar pishibdir mana, pishiqchilik sezonga jetdik. 35-40 so'mdan ekan kilogrammi. Rahmat. Salamatsizmi? Andalaklar qanchadan? 80 so'm. Chesnokchi? Paketi qancha kilogram chiqadi? Kilogramı 150 so'm ekan.
Чеснокlar. Salamasız mı? Bu pomidor köçet mi? Keçki köçet dep koyat ha? Qanchadan? Paçkası. 3 bova. Bir bovda qancha? 50. Şonda 100 so'mga 150 üçlük alap ekensizlar. Rahmat. Kapstalar qatarga kelganmi? Kapstalar qanchadan? Ya. 10 so'm bordi. Bir üçlüğü ha? Bir üçlüğü 10 so'mdan ekan kapstalar. Yaxshi, maka Xalmiyon bozorindagi berekeli bozorimiz bo'ladi. Bizi kanalga qatalganda unutmangizlar, hurmatli sizler emne kerak bo'lsa, emneler tatish kerak, kommentariyaga yozingizlar. Biz sizlarga balalarını aytıp bilip beremiz. Hozir bu yoqqa o'tib, men Gürüştördündagi balalarını surap beraman. Aha. Assalomu alaykum. Qaysi Gürüş torti bular? Bular Zros. Andijan. Andijan. Qanchadan Zroslar? Zros 85 so'm. 90 satış kerak, 85 berdi hozir. Andijanchi? Andijan 90 so'm. 80 so'm. 90. 90 so'm ekan. Jaydari 115 so'm. Jaydari Gürüş 115 so'm jana. Çayxanalarga? Çayxanalarga 115. Çayxananing Gürüçü 115 so'mdan ekan. Qaysi navda jaydari Gürüçümiz ha? Shundaki mana. Qisqasi 80 so'mdan boshlab 115 so'mga chayin ekan. Rahmat, sodangizga Alloh baraka bersin mana. Bu joy Gürüç bozori.